oldest tattoo kit that was ever found and carbon dated by scientists was found in Tonga. Ngā maua I konga was not in Samoa. We pride ourselves with the tattoo, with our pea, our malo fie. But if el malo fie ia la konga le la ko ia kakau mana la Atu Tavaka. Ma ko foi ai ela sila foi la. If you look at the Tavaka Tonga ma pea Samoa. O le pea Samoa, o le ale me mua ka o le pea Samoa. What is the first thing? O le va. O le va. Mua ka le va o le pea mo Samoa. O le ala le uingo le upu, e asu e pula le upu va ai I konga. O konga o le vaka. O le vaka. O le vaka. Ia o tuo I le mere tuo I le ta o le va o le pea. La koe le lalo le pula, faasolo kwa I lalo I. Ia. A tatou tilo foi la. The reason why ngā pē ai the art of tattooing in Tonga was lost. Ona e mafua mai atu pausi osi. Tu pausi osi le mua. Tu pausi osi the first. Le tupu Tonga. Le na I te lia ina the one who accepted Christianity into Tonga. Remember, King Tupausi Osi, he was also tattooed. So ela na pea. And even when he signed that degree to outlaw the practice of tattooing in Tonga, people still traveled, especially the royal family, the royal household. They still came. Wow. We all go back to the first part of the way. The king and the royal family, they are supposed to be tattooed by Samoans. Ola ke milingi. Ole waka fo ila eli ai faiva ia tangata Tonga. He's not the first Samoan tattooist to tattoo the Tongans. And a lot of people is pointing fingers at him. Faapea. O fe oso me elo ka pe a fe ke sau mai ai o ai oe. Inga ole lua inga ole fale lua ole inga malo fie. Ai fe mai la ko o tulo wena masua. O sua mo tulo wena. Yeah. E sa ovo. Yeah, is talalasi la tunu ile tule. But ole tala I o li ai faiva. O li ai faiva. O la vea lava lea I sa fotu. O li ai faiva, o la vea lava lea, a fai e la vea le faiva o le tufunga tātatau. O lona I ngoa tātatau lea, o li ai faiva. Wa e le tala faapea, na o maina fan, ia tila fai ngāmata e ma le ato au. O le tangata tonu ale na mua o ia tila fai ngā mata e ma. E ave e le ato au, o le tangata le o la vea, I sa fotu. Ai o atu, o lai le pao ia la vea, lai se o lupe, lai failo na faiva, ia, ai pe e li ale tino o tangata le o la vea, I tangata I o malo tia lo na fale, le na lai o na sau le tangata mai le vao, e sau, o le ia, wa alu le malanga a tae mamti le fai ngā, CDF mai tangata, ia sa malo tia lo mauta alua o, o na alu le o tangata le mau ele ingo le, li ai faiva, o sa faile faiva o tama o la vea. Ai li ai ona tino e tangata lo malo tia lo na fale. Le na le ona sau. Le ala na alu lo tuli atu. Alu atu. Ua uma ona tu e tae mama tila fai ngā ia le ato au. I tangata I ngoa ia sua. Le na tu I fea. I fasale le anga. I sale la valu. Sale la valu po sale longa. Le na ave iei. O le tatova ai lai elei. O le foi o le faiti o le wingola utala o no le faiti o ngata fa asino le tama foi le le tama le oli ai faiva le foi tufunga o se tatou atunuu ia ai na tatou tilo la ile tu ia le mo mero se alanga o sale la van le na ave ia le ato au ar tatou tilo foi la ele amata ele ai faiva na amata sua le suluape ile vai tau le iva sifulu po le iva fia iva tasi iva lua iva tolu se vai tau na le na tā ai le tā vaka mua na toi wha la ola ile le tā vaka Tonga I tono Amerika le na tā I le tangata le o sua sulu ape Amerika le Tonga mua
O matua, o ova ma se lau tau sanga, o le tasi, o le 1800s, o le 1800s, leanga na tā ofi ai, ma tapu ai le tā waka Tonga, le tā tatau Tonga la tau ia. So, a tatu tilo lai ai. E le se mea la tatu tā ofi ofia ai fua. E whaatino le ngā luenga tufunga ia, leanga o le lato ngā luenga, o le lato tofi, i le vāo Samoa ma Tonga, ia, o aso nei, ele o iese tufunga a Tonga e lato te whaia le ngā luenga lea, a lea fo i mai a Tonga, i le mea le iei tufunga sa tata ina, ia le a inga tupu o Tonga i aso o tuanai, o i na mafua tuai le whaatufunganga, o le whaatufunganga, na a fua atu i Samoa, o leo mai whelau tangata Tonga i Samoa e tatai o la topea, ma tae le tufunga Samoa. I leise mea le atatou whaitio ai fua. Whaatino ngā luenga i a le tufunga, leanga o lana tofinga le nasa iai, na mai le amatanga. So we shouldn't be hating on the Tongans when the Tongans are trying to revive their tattoo. Because it's evident, it was there. Mangola kaimi lenga faasaa le pea lea. There was a French explorer who came to Tonga, and so he's the one who did the drawings of a Tongan man with a full body, from knees to the torso. And it's his work. It's this French explorer's work that we use to bring and to revive the Tongan Tavaka. So by looking at these pictures, and you can clearly tell it's similar in so many ways, but yet so different. If olinga mai e tai tutusa, ai tua te lea eseese ngau pe ane e lua. The Tongan Tavaka and the Samoan Malo fie, le pe al Samoa. But they all came from sort of the same origin. Now, tatu tilo foi la ia lea. Ona tele o te lofa foi a uia. Ona o reo o tele sa utala foi le i tangata i a inga tatau Samoa. Tu lona o la tu pa ia mo la to malu. Ia a inga sasua tu lo wena. Ia maltama foi le ai faiva. And there's a lot of people is complaining about li ai faiva. Ai ele si tali tonunga la ia. O tangata le ngoi a pauli. Le na ia fa ua ia le urua i tatau i Samoa. The first tatau to ever first person to ever wear the tatau in Samoa was none other than Tuia ana tamalelangi. Tuia ana tamalelangi. O tangata mua la na ia ta ina le pe ai to tonu o Samoa. O le tangata e ngoi a pauli. E ile sta tonunga faapea. O le tangata le o pauli. O lona ingoa ta pe a sta tatau sa iei. O lia i faiva fo. O lia i faiva pauli. Pauli. Ia e mau ese la tunu pole mea. O le tangata i o lona ingoa. Na o longa ingoa o pauli. Pole mea na iei le lia i faiva. Pole mea o se su. Pole mea o se tūro wena. Ai pauli mea le mautinoa. O le tangata na ia ta ina le urua i te tau i Samoa. O le tangata i suafa ia pauli. Ia. O le pe onai motunga afala tato te tu na ia le muniao ma tato te tala i fo le to fa ia ma tato manatu na tunga. So we can look at things in a different way. Instead of us, because most of us where our feelings are rooted in what we say about the topic of the Tavaka and the Tatau is rooted out of hate. O lungo le lesia fia. It's that, passive aggressiveness between Samoans and Tonga. It's our passive aggressiveness to the Tongan people and vice versa. Hence why you land fight Maikaku. No. If it was banned and he was dead, let it be dead. Why are we trying to help? Why? If we could do the same thing if something was lost from us, but the Tongans could help us revive it, then why not? Now we look at our sailing. Look at our sailing. How Samoa's our navigation, traditional way of navigating in the ocean. Us is lost.
For Samoans, we completely lost it. And you know who was the last